Ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Senang soban kumadati insanan. Puji Tuhan tu kaswabon baino insan pakagudot kopogiam pai toko maya ditit KKR min susuab baino 5 hari bulan 11 hari Jumaat tu baino deh. Puji Tuhan tu nakasuang toko tit hari Jumaat lagi bagi 5 hari bulan. Ya, hari Jumaat, hari persiapan. Atau kepakati lembus karena omisi sak toko isuang sambayang. Kinarahingan sundu isuang kerajaan sorga kaswabon iti insan podot kanu kagu hay do kapagiampay maya diti kay sisan nok swabon isa kagu hot kaintalangan do panambarasan di mandahay igitay hinggo do ihay no po nga magakun ihay dat isa Yesus palogoson no dad itinopot boras no do bayno dat oroy tandahay nga lobi do popogirot popoin samok insana ni haidat ay rumikot kumadia. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaswabon na po bainhom tuluh na po panamarasan dati nga magakun isa Yesus. Otumbayaan na po dot magakun nga ito kunod isa Yesus. Hinggod na ay natimpunan na dati dit kanihab dot paingkukuroh na ako Yesus nakanuh dot minanguhup dati miampay dot gisampiah da napatay manahak da dati dot isa kagu kasiwatan da gumuli kumakinorohingan. Di kaswabon na bayno mandi kagu dati intalangay dot paingkuroh nang kuot dati dot panomuli idit kapuahangon di Yesus inagiit pengorbanan di siya umadati. Miampay do sikap may dati ukabay isuanggat kitab Matius pasal 10 harodua na ayat isuanggat kitab Matius pasal 10 ayat talu naho padam 2 talu naho padam talu nga sekira na po dat ay harakasiwatan dati miloh takod impunan doho dit ayat kaho padam mo na milo mo pengakuan akan Yesus. Hiti na po ayat ka talu naho padam 2 monikid dapay tulun na magakun doho itaguangan da tulun yoho nga okunon ko yolo itaguangan da tapa po dilo suruga nga isay na po hit magakun doho yoho isayo kud itaguangan da tulun yoho kadaw nga nagi magakun diolo itaguangan da tapa ko dila suruga. Tok. Kumon na pula nga sapiakun-akun ba dila, okay? Balas binti ka. Ilo ni kumon na balas binti. Magakun ko na po, iho nga magakun ka. Nga doon na po panumbayaan, magakun na po dahil siya lo. Magakun na po siya isay to ko.
nga ihati nagigiyahi mada bo. Sayra na pod harahot ay masalah dat miagal ko ipagilitan dati i masalah gereja lebih pun dad i masalah disiplin gereja haro nagi imiagal ko iduo no ngaran i kemunto kod melucutkan nama dalam keanggotaan nga hirih nandam mintalangi lo kamayon dat ay ato kay dai siya man iduo nga isiyo mo kidu ka. Api ada karait ta makidu nga ina po'y perbuatan di siya nga popokitad isiyo na po nga ay mada no ka. Maniki da patulun no retan dahilo dat ay i magakun doho itagwangan da tulun sa pitulun. Tok ay ara dimingkirap di Lampung ay hari ara kasahari pagumbalan. Kino. Ato kano pamagakun di siyod itagwangan da tulun isiyo nga magakun dati itagwangan da kinorohingan dahil sorga. Magakun piyay siyo da isay toko nga sakira na pod iyati na po okon ko isiyo hot paingigit ang paingkuragyadi iyolo ngay nagibadari nga harodi nga haroy nga dahiri iyolo ngay nagidari nga ay madilo hinod diti ka harapiro-piro hot ay naroy tandat itinopot tulun da magakun di Yesus nga miladatid akitad id pira-pira kantakan. Aroitan na pula magakun dat Yesus nga kadang-kadang kat itagwangan dat tapot tigi motid itagwangan dat tulun sa pitulun nga miagalidit ati ngayaman tokoy mo. Idohod apurimanan la. Kumbala kuid haro kantakan dat iyati na po nga miagalidit ati ngayaman to kung magakundot iyati na po nga pananudot kinorohingan. Christian. Lobi pondod ino pa ikinuinon dati nga mimanggot okon ko kawasan da tulun da Christian. Iso na pakagwit idohod ko purimanan lah ipainsikul. Ilatanganak sikul dati. Nga agayo pagumbalan dahil sikulan. Sayran nandad orikot nandahit mata pelajaran dat pendidikan moral kanga hiring nga kumbala kuid sosangulun na Kristian. Sosangulun na Kristian da iswang isa kalas kumbali miagalid di. Haro hipira-pira ko haro nga apat talo nga ano ko rekatiwokon sangulun ko na di. Hirin nad apuri mananud sebagai sangulunit omulok tanganak sikul tok apuri manahan mo ti kapio hoy. Ata ka insalawon dat ay agumu nagi kadaw tanganak dati dat kongay ladombokon kasikul lahila nga sumimbandi hikatumbayaan dila tu harala ko purimanan dat itedit okoro na yaw dirid sakira isiso dahiri mo ne manta dadi sa gulo na dahila dat itulun sa pitulun nga ay patut dat iyati na po magakunto ko na isa Yesus iswang na kaposian dati. Paingkura kayo ko ikombolutan magyambalot ilatanganak wago. Sayra nandad hari ko mo na rumamay ka. Bah kano ka nga
Mimbulay ni ginaunod. Sangulon kapatid aro mamay dahiri. Miya galidit mintalang nohit. Inagi ikatingayaman dahiri hot ako bo. Itidit inapahit magakon ko sebagai sangulon at panano di Jesus nga paingkura ko kanu dat papatilam busi pagagakon no dat serad inapay kapurimanano nga katingayaman ko sa sangulon ko pa dia bulay na kapurimanano miya galid di. Iti nangakalataw iti mololahing nuno dati cabaran damagakon dat Yesus Kristus. Tumbayaan ko akurang na cabaran to ko lah. Iti nangakalahing. Nga iti napot tanganak, iti kamulakan, agayo ho cabaran datid arait ko ilot. Magakon da isa Yesus, mamiyara to, mamagompi to ko. Di pagagakon dati dat isa Yesus. Ino pa'y pagumbalan na tagayo hilo nga lobi dat mentekot iyati sendiri. Kadang-kadang pailo to ko'y itaguang ano patulo na magakon to ko nagid isa Yesus. Nga sayra nagid sangulon to ko, hilo to ko nagid apalid. Apalid to ko nagid sayra sangulon. Okay? Irih kaguhit agayo kabungahan. Ago mo perbuatan-perbuatan tindakan dati dat papakitad iyati na po nga magakon dat isa Yesus deserad o sangulunan. Miyagal ko isa na po kapagalan nga ti manigup lah. Manigup haran na po ko kito kay manigup. So sangulon ka nagi manigup pag lisok-lisokon, misok-lisok. Ilo nga po pakitohid iyati na po nga hata ko na mo magakon da isa Yesus didiri mo. Baha, hindi ahoy. Iti na po kamayon dat manalamat tatulun nga osilid iso ot mila na po man dati kamayon isa pekerjaan, isa karaja dati, isa buru-buruan dati, montok ko insana na tulun, magakon dat isa Yesus. Kitu tang to kumati kumapamagunan, mantad ko nunuhi titahak kinarahingan kumadati. Kakuaan na po nga, ina pa'y binabanggat nakababang kumadati, nga kinalumisan di kuwasa di kebenaran, di pinarikot kumadati. Irini boro sa isuanggot testimoni, jilid keempat, muka surat, teko ikomondo hal 53. Iti nagit ay tulun dat magakun naritanda hilo, da iti napatulun na magakun dat kahinaan di Yesus isuang kaposyan di siyo, nga papatilang busta kati pelayanan. Pekerjaan, miya galidit, ino po magakun to kod hina Yesus isuang posyan dati nga, silihon to kod iti kaposyan dati iso ako mo yan dat pekerjaan isuang kapelayanan. Kapuriman to kod haratutang dati kumad Yesus. Suway kayri, nga inagi itulun na magakon di Yesus, paingigit nagi isuanggat pelayanan daw, mamaguna hitit jubah keselamatan di pinatahak kumadati. Hinggad agumo matitulun na magakon da isa Yesus, nga ina pa'y ginawa di siya nga akon ko poinsahit, akon ko migit di Yesus. Agumo
Yoho nga kadang-kadang kumbalakot diyoy. Ilo na pa kamoyan dat berpaut tay ko bertaut nga mila dati borosan dat ay paingigit ka na po dihom nuno na po igitan nuhom iri na ipandalanan ni dit di mo nga kasarwa anta kay mati dat ay boros no boros to ko na sumuno nga ato kay paintano didit kamoyon. Ina panday tulun do miagali dinga noretandat diolo na padinga mangungudut asilih nagimangkundot ejen dorogon dit sukses berjaya iswanggot menumpalid idit tulun-tulun na pananud da kinarahingan. Tokoy mada ako idi iho na po nga osilid tulun dorogon it menumpalid iti pananud da kinarahingan. Nga mada manu ko amu mau tidak mau tidak mau mada lingkur mau tidak mau manu ko amu nga agumu nagi ipagilitan dati demi agalide right na po ko iti pananud da kinarahingan nga mangirad nunuha denominasi agumu iti magakundat pananud di Jesus. Magakun ka na pa Kristiyan ng pananud ka na bagi adi Jesus idi. To Christian kano po nga pangikut Kristus. Nga akon ko insanan na pati pananud di Jesus imagakun dat Jesus Kristus nga tapot kapiyat ilo na po mangigit idit panudukan dat kinarahingan. Sayra na po hit pangingigit di ladit panudukan di maya da boras-boras kinarahingan nga okon ka point tapot noretan da hitidat isu angga Review and Herald 27 hari bulan 3 tahun 88 dat iolo nagi mati itulun-tulun dit bisa kapiyot osili dot gunoon dorogon mamaratu iti tulun-tulun di tepot kapiyot mangigit iti kebenaran na kinarahingan. Tok agumu dengan jujur lah dengan jujur aku nanto kana pod agumu matitit tulun-tulun to kamiagal iti tanganak dati dit ay mo ti asandat-sandatan ngon no po uhotod pasalot boros sa kinarahingan koy lohingay haratulun no mo ng kisang kiwala pasal hugama koy lohingay nga ay maila tumano dit panudukan ngono iwalo pasal tulandat koy lohingay tulandat nga lajakon na po ma no boros na po diti nga iyolo na pati nga yang sukses palad ka di dati ilo ni kumundo palad ka nakura tu yang sukses yang berjaya hirih nandad ina pondahit okon ko pananu di Yesus nga iyon dad dihot pangintangan di ti pananud nga idat kinarahingan okon naginda ko monopot kapi kita dialo nga itulun-tulun dit osomok kumadilo imorot-rolot dialo imagakundi pananu di Jesus nga inupay kaboboyhon nga amo pangintangan na panda di tangulun nga begitu pula SDA ka yelo ipamagya SDA lebih kurang nga ito kay giati ka jadi suway ko sira no po magakun tokod isa Jesus magakun tokod isiyat isuang kaposian dati nga silihon tokod ti kaposian dati isoot ay pelayanan isuang na pekerjaan muntok di siyo
Naretan ko mo dua dahiti dat mantad ko iyati no pati nga magakun dat Yesus Kristus isuang kaposen dati nunuh na pahi nakatudok isiyo nga apatut ako no dat paburuon man dati tanudo. Sakira na pod misuwayo pananudan dati man tadi nailan dati nga milom mangimbayat tawakon manumpalid dawakon oray tandad iyati na po nga ijon dorogon. Ay dadi aramay kapi karangahan dat haron na po ima katumpalid dat tangulun rumikat kuman Yesus nga oy yelo na ijon dorogon oy ka nga yedit dadi aramay yedi karangahan mamaratu dawakon iri mo. Iso kaguhit miloh to kapendalanon it pangunsuban dat muntok dati sayrad iyati no pati nga magakun dot Yesus Kristus isuang na kaposian dati nga haro ginawah dati dot mengiruhay ti karikatan dot kinorohingan. Miloh ta koy nangku dot mengiruhay karikatan di siyo. Iso no paguhatan. Iho nga muhot-tuhot ako dilay dot milay na ako mengiruhay. Milo ka mengiruhay to karikatan ni Yesus. Panumbayaan ko no idoho da panumbayaan gi. Nga to kay milad mengiruhay di karikatan ni Yesus. Mia galidit iri ho panumbayaan ko di gulo lah. May to ka intay ayat. Ay 5:45 no gi. Abu 5 tud anana rubay no. Tu hari Jumaat. Hari isa ayat tet naraitan dakaray tet mempercepat kedatangan Yesus. Isuanggot 2 Petrus 3 ayat 12. Yo kayo na himagandad o mangisikap pakarikatan dot kinorohingan. Tadaw kinorohingan. Antakan po na dihom langit akan binasa, mantada tapoy, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Mila dati paimpunan da isuang 2 Petrus 3 ayat 1, anaruh ti pamaditi hoy. Nasa pintas lalu lagi. Panumbayaan ko na po di gulo, nga iti na po kamoyon dot manginsikap pakarikatan di Yesus nga amilo. Iyo di pandanghan ko secara pribadi. Nga sayra na po ay nakawaya teko nakakita ti pelajaran natin kaswabo na bayno nga miya galidit aduyaan ako mila to kay manginsikap pakarikatan di Yesus. Pengkuralan daw. Hiti na po nga minaboros. Haro kasiwatan na mo hikid tulun pananod da kinorohingan, tulun Kristiyan, dot poposikap pakarikatan di Yesus Kristus. Oko nako magandad to ko. Ngamila to ko dot setiap orang haro peluang, haro kasiwatan, do iyati na po nga milod manginsikap pakarikatan di siyo. Hiri na po di nga sakira na po insanan na po tulun nga magakun di siyo. Mongua nagi dat ay inapay iman dilo nga mongua gisombo inapandahit iti Injil kebenaran nga sikap pa kapulid hiti pamagunan. Inagi ipagangatan dot ay nulad di. Miyampay do sikap iti na pomongomot nga aruhay
kendalan, Kristus akan datang menimunggit gandum-gandum yang berharga, iki gatang. Komun na po nga, mantadit poin ni kumisa di tino, ihatin na po hom, magakun toko di Jesus, mandi dati silihod itinapot, kapusin dati nga, sebagian iso o peluang, borosan na pa dati iso karaja, isuang na pelayanan, om dadamot dati isuang na pelayanan, magakun toko na po isa Yesus Kristus, isuang kapusin dati, nga, popoindalan toko na gidit panudukan di siyo, akon ko boros, no? Om, ilo na po tindakan dati miya galilo nga, kanuh dot menginsikap poko rikoton Yesus. Hinggo dot sayra na pod iati na pohom magakun tokod isaisyo, manguhup tokod isuang pelayanan, popoindalan tokod dit penuhuan-penuhuan da kinorohingan. Om iati nagi kadaw nga mangua itit kerohanian dati gisambo ino pohit benih kebenaran Injil nga osikap dot kotongkop dahiti pemagunan. Kana po dihitim miampait o sikap ino poit pangamatan do tagayo iko limpupuson nga onsok. Om rumikot ni Yesus damoy panimong di gandum-gandum yang berharga. Wah, may toko. Aramay na dadi. O kita ko na hilang grup WhatsApp miyagal misalah kay Gunung Kinabalu. Bakono ka. Bakono mo ka nga. Tok, yadit. Sakira na po, miyagal ko mongomot. Bakono, ngo to ko omoto iparay di daukin madili. Ka nga, huyod insan na tampay. Jadi ilit isuang gat pelayanan nga, di na dari bo. Bakono, tongo dusun ka. Nga ino pa ikapagulo naman dati po indalano. Mantad ko ogumu nati kinorotuon dati, iti kinopolidon dati. Bah, no, I will go. Sa kurang-kurang ilo, naman to ko. Ato ko po koriko tilot. Kauhup din iswang got poposibar Injil. Api ada oriko tilo. Nga pagulunan to ko nalot. I will go to ko. Iti kolomokon korotuon dati ditimpudon do. I will go to ko. Tang kiadan to ko ri. Ano di aramad. Korikotot kinorohingan nga. Aya. Ino pa di minangigit ta bandera DM bot minilag Gunung Kinabalu nga. Ay di asalamat ka. Ano di aramad ya di nga sorry palis lah kitong pinaywilis. Ikalimpupuson. Ino pa himagakun di Yesus Kristus isuang nakaposindolo nga papatahak miampay dot okon ko asansagan hinggod ino pohit kororohian di siyo tay ko ikorohian detinan nga mandati tong kiaday miampay dot sukarela amu asansagan. Osoro kunay hilad kampung dahay dilaid bo tanganganak pohit tanganak. Mumbal nagyadid harati mo ningud dagamo nga porluhi gasan sagad na sumono. Ino po tanganganak isikularan da ngay naging mumbal mo ti. Mumbal po di ti sangulundot tambalut. Tok pokorwalan mo ti siyohit tadi daw. Dumiga po ningud. Nga sebagai magakon na kinorohingan nung akolotaw ngay to kunati. Molahing to kuno ngay o tingayaman na gidading ngon kada borosad it haramo misunod. Patut o tingayaman to kuno bo. Miyagal ko iso pakagut man to ko contoh lah kapagalan miyagal ko iti mo ginum.
Kolahing to kana tim nadamuro haram mo misunudat ay tumingkod nakamahoy ka. Mamagambod ko, manigup ko. Katingayam mo dad haram mo pamisunod dad ay tumingkod no ka. Tukoy lokoy. Abolotakot iborosot aong sonong araat. Nga katingayam hidad haram mo pamisunod dad ay di sonong tinda ko boros no ka. Ino pa'y kaman litang pinay nga, niyati na dad, secara sukarela. Sumandiri, toko dot, minsingumbal ng mga da nga di kororohyan dot pamagunan iswang nakaposyon dati. Tulandat ay sapantang dati. Sandiri, taka na dad, ay asaru ako no di dot lumanggar iti tulandat. Sandiri, no pada ko, saraw ka di. Ihon na po hom, santob na po dit ilanggaron ko nga, saraw ko Haran na po na may pamisunod nga, lumasok na gitalingot, tumagod. Nga, ilo na dalad, dengan sukarela, sandiri, taka na damo. Iyati no po nga, okon ko, papori ko titi ko mo yun dot, ay pemanjaan, niya galidit, pemanjaan korohian na tinandati. Sebagian isoot, pamagayat, kumatulun-tulun ni magakun, depananu de kinorohingan. Nga, nakapanahak dot, harot itahak ko kinorohingan, di pinatumboyo kumadiolo. Sakiro na po didot aylo, munongkia didit korohian dilo secara sukarela, nga ino po dihilisih di Yesus, da pinatahak isiyo, nga ay di komuyon, iswang da kaposyon dilo. Jadi, sangkuroh pia ginayo da lisi di Jesus, nailanto ko gisambot napatay siyo. Nga sakiro na po, dati man tarimo iri, ay komuyon. Magakun tokod isa Yesus, iswang kaposyon dati, nga ino po hit, kaboboyuhon dati nga patilambus pakasari dat iswang kaposyon dati dalaid, ay komuyon. Ito nga tubat-tubat, sakira sumakit. Itubat-tubat to gunoon dati. Ay komuyon da sakira na pod, ino po hit, pagaduhan nga, tilambusan, may mamaguna. Niagal ko, gauton, haradi gaut. Anuay ko ubat gaut. Nga, kay mamamantangid di pangangakan ngay. Ay, ko mo yan di. Mirikoteri ti panasakit. Pingka nagid iswanggot ay pananudan, pangigitan dati kumabor sa kinorohingan. Sayra na po dot ay patut taharadahi tong kiadan dati nga mantadet iri ni korohian dati atau itong kiadan ay ko mo yun. Itu mito kadidambokon. Jadi puji Tuhan tu iswang dot kaisisan dati dok swabo na bay no. Ino pa'y kapaguluh kapiadman dati paburuo nga I will go toko. I will go toko gumuli. Tumonduli toko kago. Dit kaposyon dit pentapot magakun tokod isa Yesus, papaindalan di tugas-tugas dati sebagai panandu di kinorohingan, igitan dati iboros-boros di siyo, mantadidim irin po nga isok mantadet waya kaposyon dati, ikanuh do popatilam busit pelayanan, do hinggoh tokon na po dot, ay iswang dot kaposyon dati. Jadi miagalidit pohilon tokon natit pelajaran iti kaswabo na bay no. Puji Tuhan tu bay no nagid awal-awal to ko 35 menit. Iswangget
ay kaisisan dat siaran to kakasuabo na bayno. At ako po kayong pupus, hara iso kapailan ko. Tadaw da suwab, hari Sabat. Aduyadit, haro naggerjano ka, bahiti bandar ka. Nga, papailaw ko dati, sa dapon da suwab, hari Sabat, sa dapon da suwab, pikira-kira pukul 2, tiadi nga hari kapailan di ba? Haro iso a program dot Dusun Ministry, miampay aruliko. Okay. Jadi oilan to kumpain kukura hi program di ham. Ay pasti iso it kagayat tet iso ang ginawa dati paing kukura hot kaindalanan dot program idi. Sa dapon da suwab hari Sabat pukul 2 da sa dapon. Siyaw, akon ka pukul 2 lebih kurang at pukul 5 kan to rin antakan penutupan Sabat. Pukul 5 da sa dapon. Kasaliwanin dahat poster ay lanta kam nunuhi kamuyan dahiri. Kanong misi sa takod isuang sambayan. Kinurahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw da kasuabo ni bayno insan po da kapagiang payahay maya di pelajaran da kasuabo ni bayno. Nailaan dahay, naratian dahay, iyahay na patinga, magakundot isay kinurahingan, isay Yesus, isuang nakapasin dahay, hirih na didat manda dahay, tanudo isan tabi boros-boros daw, panudukan daw, may dad iyahay na patinga, osili dat saksi Yesus, dit asatia, dadamo tahitid kumugunan ito. Nga ogumu tomodot kay bayatan dahay mantadot kolomokon dahay korahian dahay nga perlu kasari ay panghupannu gisambuat inapahi pagumbalan idi mantad mintalang keposin dahay sendiri nga anu dahay do manalibamban kada dandat ihay no nga menumpalid dawokon kauhup nagi dirogon isuanggat ay mengimbayati tulun-tulun dit tumanod do kinarahingan. Kung sikaw tu tadaw do bayno kanu haidat sumadia montok kasumuang hari Sabat mo mimpun do sa dapon iti. Ampunan ten sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isu ang ngaran ni Yesus. Amen. Terima kasih da kinapagyampayan dati kada dati lihuay dat kasuabon na suab kapag yampay ta kakagod. Isuanggat KKR min susuab dat taon na bayan. Hinako po o sanang maya dat persediaan hari Sabat.